Umugoroba mwiza abakunzi ba Rwanda, ikinyamakuru cya mbere kikugezaho amakuru yizewe, amakuru azira ibihuha, amakuru azira gusesereza. Ni update. Uyu munsi wa Nonaha tuvugana tumenye inkuru ikomeye cyane. Fdrl ikorera mu gihugu cy'u Burundi. Fdrl itangaje amagambo akomeye. Ni nyuma yuko hagiye hanze andi makuru avuga ko ubutasi bw'u Rwanda bwaganiriye n'ubutasi bw'u Burundi bafata umwanzuro wo gukura ndetse no gukemura ibibazo byari biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ni nyuma gato yuko intwaro zikomeye zaguzwe n'igihugu cy'u Burundi zigiye gupfa ubusa, dore ko ngo bari biteguye intambara ikaze. Rero na makuru meza ngiye kubazanira ku ruhande rw'u Rwanda, na makuru meza ngiye kubazanira ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, ariko ni inkuru mbi. Fdrl ikomeje kuba akasongo yihwa. Fdrl ikomeje kuba agaterera nzamba hariya mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri Republika na Demokarasi ya Kongo. Impamvu mvuga ngo Fdrl iri kwandikira mu Burundi niko Nonaha tuvugana. Amakuru dufite atugeraho yizewe niko hari Fdrl ibihumbi 200 zinjiye mu gihugu cy'abarundi, mu gihugu cy'abaturanyi b'abarundi. Ni nyuma gatoya yuko mu mujyi wa Uvira hari hagiye kubera urugamba rwari kuba itsibaniro kuri Fdrl. Nyuma rero y'urwo rugamba amakuru yese ajya hanze ari menshi, avuga ko abasirikare cyangwa se abasize bakoze genocide hano mu Rwanda ababarizwa mu mutwe witwaje intwaro, umutwe w'iterabwoba mu gihugu cya Kongo bamaze kugira mu gihugu cy'u Burundi barenga ibihumbi 200. Nonaha rero basohoye itangazo, ni itangazo ry'umujinya, ni itangazo rikakaye ku ngabo z'u Rwanda, ni itangazo rikakaye ryo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mbere yuko nginjiramo, reka mbabwire ko nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame anariyo mpamvu igihugu cy'u Burundi gifite ubwoba, yari cyarunze n'imbunda nyinshi ku mupaka. Hari ibyagiye biba mutigeze mumenya, ariko se mbinjize muri operation cyamanze mbabwire ko hari abakoze fagitire z'impimbano zivuga ko Republika na Demokarasi ya Kongo ngo yishuye ngo agera kuri miliyoni 65 z'amadolari ma 23 ngo kugira ngo ive mu mujyi wa Uvira. Ugahita wibaza ngo ese iyi fagitire murimo murabunza ngo niyo leta ya Kongo yishuye ma 23 yo kuvuza abasirikare bakomeretse? Koko leta ya Kongo Nonaha tuvugana irusha ma 23 amafaranga n'ibinombe byose ma 23 Nonaha yicayemo, niyo yabisoresha gusa igasoresha ibinyura mu mujyi wa Goma. Nonaha ndahamya neza ko ma 23 yakwinjiza amafaranga menshi. Maze no kubona leta ya Chilombo itangaje amagambo akomeye cyane ku ngabo za ma 23 zikomeje kuva mu mujyi wa Uvira. Ivuga ko ngo ma 23 ngo kuva mu mujyi wa Uvira ngo ryari ibanga ryo kwisubiza inyuma ngo kugira ngo babone ngo uburyo biba isukari. Ibaze ubonye umusirikare uhetse agafuka k'isukari, bese ubundi yakwikorera ibiro bingahe? Ni ibiro bingahe umusirikare ashobora kwikorera akagenda n'ibirometero akemera gutakaza umujyi yameneye amaraso, akemera gutakaza ubuzima bw'abarwanira ngasubiye inyuma ngo kugira ngo yibe isukari? Ese ibyo ma 23 ifite binaniwe kugura isukari, twemere ko yagiye kwiba isukari yajya yibye ahida kontorora? Rero hari ibintu Kongo itangaza ukavuga ati nyamara menya ryatabi bahinga hari yarihora ryambukiranye ibihugu, menya risigaye rinywa na bamwe mu bayobozi, sorry kubivuga, ariko nyine hari icyo umuntu avuga ukumva nyine nta shingiro gifite. Twemere ko wibye isukari ntiwica abantu, waba umenyeza nga leta yica abantu, icyo nacyo tugira ute tucyumvikane. Ariko ibyo ni ibinyoma byambaye ibindi. Ntago ma 23 kubiri kuva muri Uvira ndetse n'iciciro cya nyuma cyenda kuvamo mu kanya kubiri kuva muri Uvira, ntabwo bisobanuye ko ma 23 irimo iriba isukari nko mu bice bya Sange na za Ruvunge, ngirimo ngiribi uruganda, hagiye uruganda barwita isukari do kiriba, ngo niba ari sucrerie do kiriba. Ngo naho ngo ma 23 y'ibyisukari niko leta ya Kongo imaze gutangaza, nyuma yuko ivuze ngo yishuye ma 23 arenga miliyoni 65 z'amadolari ya Amerika. Wende uze yuvango na miliyari 2, wenda miliyari 2 z'amadolari ntawe utazigwira. Nanjye ndamutse ndi umurwanye niyo bazihereza boss akazanga nazifata ngacaho sha.
twikomereze. Ubwo rero ayo yo ni propaganda ziri guturuka hari Kinshasa, zikomeje gushinja M23 intare za Sarambwe, nyuma yuko hasohotse amakuru avuga ko Perezida Chilombo ngo yabaye umwambuzi, ngo yambuye Sadeke ngo nabi cyane, ngo muri uko kwambura Sadeke rero ngo byamukoze ubwo yakaga ijambo, ngo yamanitse biranga akamanika biranga kugeza igihe akamanuye bitewe no kwimwa ijambo, ngo dore ko bahise banamukupiraho mikoro baravuga ngo wewe uri kajyamyenda ntukavuge aho abandi bavuze, ati dore ko kajyamyenda ashimagize ute, ashima yishuye. Ariko ntago ibyo ngibyo ari byo byari bituzanye, ahubwo icyari kituzanye ni itangazo mbonye rya Fdrl riteye ubwoba. Itangazo rya Fdrl riteye ubwoba ngo mu butasi ryakoze, ngo ryasanze, wumve ko Fdrl itangaje intambara ku Rwanda, ngo ryasanze ngo u Rwanda ngo rurimo rurategura ibitero simusiga ngo muri Republika na Demokarasi ya Kongo, ngo mu birindiro bya Fdrl. Kandi twibukiranye ko amasezerano ya Washington yemerera u Rwanda gusenya Fdrl n'imizi yayo ahiri hose. Urumva niba yisenya muri Republika na Demokarasi ya Kongo, ntago bazananirwa kuyisenya mu Burundi. Niba yisenya mu mashamba ya za Warikare, ntago bazananirwa kuyikura mu ishamba rya Kibira nibiri yo koko. Niba yisenya mu ishamba rya Warikare, ntago bazananirwa kuja kuyinabuza muri Cibitoki. Niba yisenya ntago bazananirwa kuja kuyikura muri he, ahubwo banki y'u Burundi ishobora kunguka amafaranga menshi. Kuko urumva niba Fdrl zibitsa mu gihugu cy'u Burundi, niba zihumba zikagenda zikomangatana, Burundi bushobora guhita butangira gutera imbere, akaba ariyo mpamvu aho bwazicumbikiye. Siko byumvara? Nawe muri comment umbabare umbwire kubera iki inyuma, ahubwo Fdrl menya nta n'ubwenge zigira, kubera iki nyuma yuko zimenye ko bagiye kuzihumbahumba izirenga 2,000 zagiye, katurebe ni cyo gihugu cyegeranye gihana imbibi n'u Burundi bahereza inzira, hajya u Burundi bukora ku Rwanda bugakora kuri Kongo na Tanzania, sibyo bihugu byonyine. Ko numva izo Fdrl zayobye, ko numva zayobye. Ariko se ko hari inzira abarundi banyuramo bagiye guhahira South Africa, banyura hera, baragenda bakanyura hajya za Tanzania bagakomeza. Ayo sinzi niba rero Tanzania y'igihugu gishira demokarasi imbere, sinzi icyo niba cyakwakira Fdrl. Ariko Fdrl zarayobye ubwo zinjiraga mu gihugu cy'u Burundi, kuko kuba zarinjiye hariya nyinshi zamaze no guhabwa uturanga muntu yuko ari abarundi. Ariko baravuga ngo gutsinda M23 byari bizimbye, ubwo barazamenya kuvuga ikiyeri n'ikiyaya, cyangwa bazabivuga nganjye. Fdrl ndabona bagiye kuzikubitira mu Burundi, banki y'u Burundi kunguka igahita none ikora ibikorwa remezo. Fdrl zishobora kuzireturuva zibaye igicuruzwa cy'igihugu cy'u Burundi pe. Rero Fdrl zimaze gutangaza itangazo rikomeye ko mu butasi zakoze, zamaze kuvumbura ko ingabo z'u Rwanda RDF ngo zamaze kwinjira ku butaka bwa Republika na Demokarasi ya Kongo ari nyinshi, ngo ziteguye kugabanga ibitero bikomeye cyane ngo kuri Fdrl, ku birindiro bya Fdrl aho ziri hose hari muri Republika na Demokarasi ya Kongo. Ariko zasoje zivuga ko ibyo bitero u Rwanda rushaka kugaba hari muri Republika na Demokarasi ya Kongo ngo bizarangira bibereye ku butaka bw'i Kigali, bizarangira ngo bibereye ku butaka bwa Kagame, ngo bizarangira ngo bibereye ku butaka bwo mu Rwanda. Nikanzemo, icyatumye nikangamo ntago ari ubwoba, navuze ati se si wasanga ihene y'igikenya iri kuri gati icuma cya mucoma. Ndavuga ati abatipe nyuma y'iko biganya abarundi gukora marato, kuko ngo abarundi ngo nabambere mu gukora marato bahunga urusasu, ngo hari uburyo baheka imbunda, uyu ni umunwa w'imbunda bakawutera inyuma ku rutugu, iyi ni ntuza ni twiga, bakagenda bagira ute bashiramo urutoki, murakabona bakurura nariko biruka ngo kuburya kunyuraho ukagira ngo bro akunyura ngo nundi ngo na niyo mpamvu ngo Fdrl yarabometse, yaravuze ati twakoze marato turirukanga, tuva za Bunagana turirukanga, tuva za Gicanga turirukanga, ati none twagize amahirwe tugera
Sake batwirukanga, ubu tugera Goma baratwirukanganye, twambutse Kavumo baratwirukanganye, tugeze Kamanyora baradutigitanye, Gatogoda baradutigitanye, tugeze za Ruberezi baradutigitanye, tugeze za Ruvungi baradutubikanye, tugeze nuko batubikana nuko baturumbukana, baraduturumbukanye baratwirukanganye. Ati karabaye, ati ruko batwirukanga bino birometero, reka twisunge bagenzi bacu bazi kunyaruka. Ngo nuko nabo bisanze mu gihugu cy'u Burundi barenga 2,000. Ukibaza ngo abirukangijwe n'intare za Sarambwe, umva intare za Sarambwe, noneho nibagera kuri babana bazi gukoresha udushoka, kuri babana baba special force basimbuka indege zigenda batamanukiye ku migozi, babandi burira ibere rya Bigogwe, babandi twirirwa tubona bapasinze, babandi tubona baje kugarura amahoro za Cabo Delgado bagakubita ibyihebe by'Abarabu bigakizwa n'amaguru, bakubita ibyihebe muri Sudani bigakizwa n'amaguru, bakubita ibyihebe bakarinda perezida wa Centrafrique umutekano akawumva akavuga ati mwebwe bite n'uburyo nabonye murinda mu ntoreze n'aba banjye. Babandi bagiye gucunga umutekano mu gikombe cy'isi muri Qatar, ndahamya barabona bazabashobora. Niba warirukangijwe n'abana batabona aho bitoreza, icyo kintu cyumve neza, kuko dufata yuko mama 23 ibaze kugira ngo ibiri mu myitozo inagukubite wiruke, ibaze uhuye nazo noneho zarito. Ngubu intare za Sarambwe aho zibera intare, ubu ngubu zafashe imyitozo ya indi ya mbere ihambaye, kuko icyo intare za Sarambwe ngo zitorezaho ni cyana cy'intare ubundi uko kimeze kitoreza ku muhigo. N'intare za Sarambwe nazo rero ngo zitorezaga ku mitwe ya Fdrl, ku mitwe ya Wazalendo, ku mitwe y'abarundi banze kuva mu Burundi ku mahoro, ku mitwe y'abasirikare ba FDRL bemeye kuba inkora amaraso bakica abaturage ba Kongo, bazira uko bavutse, bazira uko bavuga, bazira uko babayeho, bazira ngi wabo nihe bazira amacakwiri ntazi from nowhere. Ibyo bakaza bakagira ute, bakaza bakitoreza ku mitwe yabo, kandi ngo bapimaga sudi jya hano. Ibaze noneho abo bana bamaze kubona imyitozo bakavati icyo twari dushaka ngo ubundi gufata Uvira na kantu nahuye nako karimo karagenda, ngo gufata Uvira ngo kwari ukwitoza. Warubizi ngo ni kwa kundi ngo ubundi reka tubifatire ngo ku gisirikare cyemewe n'amategeko, ni kwa kundi abasirikare bajya mu myitozo cyangwa se wenda igipolisi, wenda tuvenga traffic abariyo ntangiraho urugero kugira buri wese abyumve. Traffic yaje ku myitozo, wenda bari kuri kadete, bazaba bayoboye abandi mu muhanda, barangiza bakababwira ati rero uyu munsi muri bwambare uniform iriho inyenyeri. Urukubyumva ko kantu, ariko iyo nyenyeri irabiri mu kantu k'umweru kagaragaza ko uri muki, uri muri stage. Nabara batipe rero ngo bari muri stage bagiye gukomfurima ibyo bitoreje za Rumangabo, ngo baragiye ngo bakora ikintu uwo bita Sultani Makenga kaje aravuga ati confirm over. Noneho ubwo bageraga muri Uvira game over. Acha wewe rero ngo nuko byari bimeze. Ukibaza ngo izo ntare za Sarambwe zafashe umujyi wa Uvira ziri mu myitozo, kuko nyine iyo usoje kwitoza siko bigendera. Iyo usoje kwitoza aho wari uri kwitoreza urahava, noneho you passinze imyitozo uja muri stage, sibyo? Iyo uvuye muri stage ukayipasinga ubona akazi, sibyo? Cyangwa se ukabona impamyabushobozi. Ariko se bara ni impamyabushobozi cyangwa ni impamyabumenyi, kuko urumva bo ni ubumenyi bwo kurasa n'ubushobozi. Muri make intare za Sarambwe boro zose bazibonera rimwe, impamyabumenyi n'impamyabushobozi. Habanza impamyabumenyi. Muri make uwapasinze kose ababonye impamyabumenyi, waje kuri stage wayitsinduka mabone impamya bushobozi. Ubwo muri make bari gupirikana Fdrl na Wazalendo na FRDC n'abarundi bari gushira impamya bumenyi, bari bavuye kubona impamya bushobozi. Bamanje kubona impamya bumenyi, none bamaze kuzirukangana umupaka wakavimvira baronzeho ibiboro by'ibibroke sima, bavuga ati none turakoteye hano mwoka byaramwe mu dutabare ntimuharenge.
ubwo aho ngaho bari bamaze kubona impamya ubushobozi kuko bari bamaze kwerekana ko bashoboye muri make ntibatsindwa. Okay, nibazaga impamvu nyamukuru yatumye mama 23 iva muri Uvira ngayiyoberwa ndayibonye. Bari bagiye kwibonera impamya bumenyi, nyuma yuko bazibonye baraje baripotinze kuri boss ati impamya bumenyi mwadutumye turazizanye, igisigaye noneho ubwo niko bwa bumenyi babonye bagiye kubuhereza abandi ibihumbi n'ibihumbi, sibyo ra? Kandi noneho wabonye impamya bumenyi wahariya ubundi kuntu bigenda sinzi niba ubizi wewe, mbona uri umusivile cyane kuntu bigenda iyo wagwanyeho ku rugamba hari agakundi kabuyoboye. Urumva icyo kintu? Muri make ushobora gusanga nk'umuntu ufite ipeti rya major, sibyo? Wari kutaragwana urugamba na rumwe, ashobora kuyoborwa na kaporari yagwanye urugamba muri Warikare, yagwanye urugamba muri Uvira. Byumvikane ko bano barwanye babonye experience baje guhereza abandi bagiye kujya mu kigohe irumangabo. None ko numva Kongo ifashwe, ko numva Kongo ifashwe, niba abara bose ndimo ndabona nabona gembereka, ariko muje musubira inyuma murebe n'ibiganiro tuba twakoze. Niba bara bose mba naberetse arabakoze arababonye impamya bumenyi bakaba bagiye guhereza, kandi buri muntu akazaba afite ng'abantu 10 ayoboye. Uziko impamya bushobozi, uziko Chilombo agiye gusubira gutwara taxi voiture, ahubwo se kaba Geniz, abagenizi ari benshi barimo barasoza, barimo barabona amapermis, bazi no gutwara bigezweho, babasirimu bazi no kuvuga indimi, batanabyibusha imodoka ishobora gupfa bakinjira munsi bakayikora neza, inda zitabyiga hajya kera kiboro gisonika imodoka ngizamuke niki, kudatunga imodoka nabyo ni ikibazo. Ijeke kantu kijeke naingiye ko kita musaidisi ese sigasayidira imodoka ikazamuka bakayikuramo ipine. Urumva nyine tuve muri ibyo byo gutebya, ariko niba ari uko mama 23 yabikoze mu mboni zanjye mu bidarubindi binini wa mugani wa Kenisi, ndabona mama 23 yarerekanye ubudasa. Ubwo rero ngibaza ngo tugarutse ku ntama yacu, ngibaza ngo kuba mama 23 yaragukubitiye izo wazarendo, ikagukubitira izo Fdrl, ikagukubitira FRDC n'abarundi, ikagukubitira n'umubirigi, ikagukubitira umucancuro, uyu munsi wa none ikaba yarasubiye mu birindiro byayo, iri gusubiramo gitore. Hari ukunda utahana insinzi, barani bo baba batabarutse ku rugamba amahoro, sibyo ra? Yego, babarani bo baba badatashe ng'ibigwari, barani bo baba basaze nk'agasero gasaza gasozotse. Ubwo nikaba aba Fdrl bashaje, aba Fdrl bashaje nk'agasero gasaza gasozotse, ariko ntibashaje. Mama 23 yasize yanditse amateka. Uwo mugani urangora cyane kuvuga, ariko niba Fdrl zaranyarutse, zarapirikanwe, zarirukanganwe, uyu munsi wa none nute zatekereza ko zizashobora kugwanira mu Rwanda? Ese amasezerano ya Washington naramuka yemejwe ko ari ukurasana hagati ya RDF n'igisirikare cya Kongo mu kwirukana Fdrl nazo zizaza ngo zirukangane u Rwanda zirurase? Ibyo ngibyo ni ikibazo kigize utera ikibazo gikomeye. Ariko icyo tuzi ko niko Fdrl nta mbaraga zifite, zirimo zirikirigita zigaseka, uwazibeshe ntiyakarabye. Na niyo mpamvu uyu munsi wa none ibiganiro bikomeje hagati y'u Rwanda n'u Burundi kugira ngo umwuka mubi urimo uratutumba hagati y'u Rwanda n'u Burundi ube wabonerwa igisubizo, dore ko u Rwanda ruzi neza ko Fdrl zinjiye ku bwinshi mu gihugu cy'u Burundi, kandi nguko nyakwa perezida w'u Rwanda yagiye abivuga ko umuriro utazigira wakira mu Rwanda ahubwo bazawuzimiriza aho uzaturuka. Na niyo mpamvu rero uwo mwuka mubi wari wabaye, ariko ndashimira Imana ko abaturanyi bacu b'u Burundi noneho amahoro yatangiye kuganirwaho. Mu minsi iri imbere tukaba tugiye gutangira kubona ibyiza gusa
kongera kugenderanira hagati y'abanyarwanda n'abarundi. Reka mbashimire cyane, mwakoze cyane mwebwe mwahisemo gukanda subscribe. Ibiganiro byacu nakagaruka nanjye kuba updating kuri iryo tangazo rya Fdrl yatangaje ko izi neza ko igiye guterwa n'ingabo z'u Rwanda, ariko ko ngo intambara bazaza kuyigwanira ku butaka bw'u Rwanda. Tubabwire ngo ntibishoboka, ntibizanigera, urota nabi ukabyuka umutwe uri mu mirambizo. Murakoze.